Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adikahu sunnati famaraiba an sunnati falaisa minni amma ba'du." Seteja para alim, para ulama, nahusu bidzikri ruhina wa murabbi Kiai Haji Safwan Imaduddin, Kiai Haji Mikdam Imaduddin, Kiai Wafar Muntaha seabdina hormati serta ta'adimi, seteja para guru kong langkong, seteja rombongan dari pisan lake, saya dari Tisah Kukul Kecamatan Telanaken, saya juga abdina hormati, tak lupa juga seteja para rabu, para undangan, saya juga abdina hormati. Pertama ngireng kita arang sarang apoci tor asokor kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kadimah kesempatan pagi hari semakin kadintoh abdina ampun karim paringan nikmat secukup raja eki kadintoh nikmat sehat, nikmat sempat bisa akileki, bisa silaturahim dalam rangka memenuhi undangan sahibul hajah, sahibul bait, sahibul dakwah eki kadintoh Bapak Haji Hudai sekeluarga dalam rangka acara pernikahan Ananda Sofa Salsabila Ansori putra bini epon Bapak Muhammad Nur Ansori almarhum sarang Ibu Siti Sahena sarang bakal epon engki kadento Ananda Zainir Ridho putra laki epon dari Bapak Asy'ari Soleh almarhum sarang Ibu Qurratul Faizah sedari Kukul Teranaken. Salawat ma'asalam ngereng kita tetap tipe agih baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban talafut Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Moga abdinah sareng ajunan seteja ngaulia syafaat beliau sekadimah berkat beliau abdina ampon eyangkes dari alam jahiliyah menuju ke alam ilmiah seampon era sakih kesempatan pagi hari semakin kadito. Para rabu, para guru, seteja undangan kong langkong, rombongan dari pisan lake si abdina hormati, satersepon abdina selaku penata acara betih nyampayaki angkitan acara seperti kelampan areh mangkin kaditoh. Acara sepertama iki kaditoh pembukaan saya awali sarang pembacaan suratul Fatihah. Sekali maaftinya on ke asnaf wanda ajunan simulja Kiai Haji Safwan Imaduddin. Angkitan acara sekapeng 2 eki kadintoh pamawasan ayat suci Al-Quran sekali mahbati emaus sarang salena al-mukarram al-ustad Hairul Amin sarjana agama. Angkitan acara sekapeng 3 eki kadintoh serah terima sepertama penyerahan sekadimah beti sampayaki sarang ketua rombongan dari pisan lake sedirisah Kukul Kecamatan Telanakan Pamekasan tor penerimaan sekaligus mewakili sahibul hajah sahibul dakwah sekadimah beti sampayaki sarang salerana Kiai Haji Kiai Wafar Muntaha. Angkitan acara sekapeng 4 iki kadintoh prosesi pernikahan sekali maaf tina pasrah penuh de petugas pencatat nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Palengaan.
Akitan acara sekapeng lema ing kikadita selawatun Nabi bil qiyam sekadima peti pimpin sareng sarena al mukarram al ustad Khairul Amin sarjana agama. Acara kadita peti disempurnakan sareng doa sekadima absinya on kelasnya ponda ajunan semulja Kiai Haji Migdam Imaduddin. Sakadintoh angkitan acara seperti kelampan pagi hari semangkin dari abdinah pribadi selaku menata acara menabi beda-beda hal-hal segorang saya tutur kata atau bahasa abdinah nyoan saporah saya sobung betas epon akhir pemator wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan seteja para masyayikh bektoh ke ator Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi aswajihi syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.